Kani gade ka Bati CCTV. Kipat ba jong nong ba shalong. Kila song shen marsenyo I bat yos ngau ya ke jingroi khasi ka hoi kyu ha ka film Hindi ka ba ai krteng ka rock on 2. Kabalas dang man pen ipat ba Habiju Cinema Hall ha Anjali Galleria ba Dreamland Cinema Hall. Bat dia kani ka film lawan ring dor khambon ru akan ni ka rilom khasi kumakas nong light lom yam bat sora. Ya kani ka film Hindi la plat pat ba henne ka sngi ka khatwai trek unai wing. Habarok kawai kiri India par hakikat to kat ne kiri jong ka perthai haka jingna jurep ne ka sngi balas dang pan iye kani ka film lasakhi ba Habiju Cinema Hall kabaran ha Police Bazar kipat ba kilawan yang lain lupa nadu ka Porsche pho buje mustab ban pat ya ka film ka ba haka por khatwai buje ban na ka banta ban pat ya ka film ka ba haka por ar buje pat ka no phai sngi bon kipat ba kilawan yang lain lupa nadu ka por sikenta shwa kata nadu ka por si buje ka no phai sngi wat laki ba bon kilawan kluj por lupa ban yang lain hang ne Sikenta shwa jong kapor ban pen iya ka film handai dang don pat na pleng jongki ki bam yo tiket setia haba pha sikani ka film ki ting shop ki puron ki bahakmat akani ka film Hindi ki kenthop ya ka Shraddha Kapoor ka Prachi Desai Farhan Akhtar bat upurap Kohli kat bana Shillong ki balayo bani shimenta hakani ka film ki kenthop yo Albert Mauri ka kong Jenita Kharkamni bat ki khot jong ka kanhon tem nakani ka nong ba Shillong ka Somersault hakani ka film ki dan artli ki jingroi khasi kawai kedai hakapor bo Farhan Akhtar uya kendo ya ka Shraddha Kapoor hasora bat kawai kedai ke jinrwai ke balarwa de kanhon Somersault hakas nong light lom kabala khampan chong shet ya ki pat ba nong pet ga jong nong ba Shillong kedai andala poi ha ki benta hakas nong light lom ki bala ya kanhoi ba yarisa kabala ketek ru ya ke mensiam jong barok nong pet ga namar ki yos ngau ya ke jinrwai khasi hakan ke film Bollywood kabala rwa de kanhon tam Somersault hakaba ki khot ki kinthop yu ba ket sang pliang kong pensok lens im yong uba ador sang pliang utam blitara udamang sengkon bariam tenrai khasi bat ka usha uthom kinawan pai kai ya kene ka film henne ka sni kilai kren ba ka kanhon jang ka Bati CCTV balapan pau ya jing sang hon banyo I ya kene ka film namar la ring khambon ha kene ka rilom khasi ba ki kerman ba leng ba kene ka film ka Shillong ba kari khasi hi barak wai kan sa khampau nam ha kari India hi barak wai Sementara berkata badan kamsim baga sulung bang yui le dia mo kapak ke bangal sini antaki snong baduk snong baduk ni sebab tempoy cuma ke bang ye ni long ba yo cimbang teman setiap from sini asal tenang ada tenang masuk dan hadu kata-kata banget kalau kesin menukong yang akbar ngayon ledi bariyo Rasul sarang namal wan dan ya shin bani shooting ni hasil yongi rasul sarang shibun nang bani laki yo sapran ni ke jingkat jongkari jongi bat ni namal ka Shillong ke dekowi Shillong ke ba barok benok mentan tidak hai khmat sini rasul sarang ya la kan ni jong Rong kabar tenar ken bagi hasi jungi kita bila ya cepat ken jika ban du kita kerja mata kelayo ban biasa talang nak dia kan jungia akrim kan mo tenar terong ke hale hasno jong di selalu yang beda keciki jengrai mo tekilaya yo jemut ken sibon ni na ponong kendong ni ba untuk jutip dai ke lu jaman ta ba ngelai layu ikan. Adan kan kijing slol jangki khasi jungi sini. Agak jadi cakap kalau kaba kemesti mama cuba batai ban ong bagi nikok kan ong ba kijing sebentar jadi beji jungi. Dia lalu sorong mai kata dia tang nam ta jadi mai dia kibri ban like for kumna baru hai background mana Shillong ki yo bentar kumakan dekat film dia ngaso kemen siya kata-kata bagi beliau jungi kila lang Shillong akan dikakam film but ngai bakal let's say kan rai ka jingoi jingpar akan dika Shillong jungi but I
movie Rock On 2, but they have really made Shillong proud. Abang Wan Pek kini kena on tu, nak ia buat ori dan lah ni sebentar ni film on tu. Kerja kecil serong, kerja kecil serong baka bahadu kata yang ni kijak dia kasih kan, bamai dan nama sebentar lah hari film. Bagi yo ai kapal ke bekas tau, baru aku beri untuk aku mami mai sekirisa di kembali. Nomor itu ya i, nama bamai lari aktor bapang nam jom mereka, mereka jom ni. Kalian jangan ada aktor bamai Albert Marin kalau kendet, kalau sarong syai ni kami aktor kasih bak kerja graduate kasih bak ai bak kendet yang kata kalau apa bak abi kita jerai hoi kiu bisa ikut baik kalau klebet kalau kita nak syaba kita berok abami kita bami itu ki location yang kasih ke lah ke perta ke kalau kita nak syaba kalau ni apa bami itu jerai hoi kiu kita bani pertasnom ka ono guna ba kini ki tier jora ki yang kini skill ki yang ba pet sam ki jora ki siba padu national baru minta pekat baru India release ni film baru kita semua ki jora ish kalau bagi ke pasal serong ini jadi berjuang kasi but aku boleh share sama sama dan minta kini kapal kani gadai ke Pati CTV